Pak dongan Nabi ta bahkan orang-orang ikomen reki haji de gaga ditugas mak bere werinu koto haji sangadina orang-orang Taif. Bahkan Islamnya India, Pakistan, Bangladesh itu disebabkan oleh orang yang bernama Abdul Qadir. Nero Abdul Qadir orang yang berasal dari kota Taif. Ali suninangin Nabi ta tu. Lo Makkah penga. Nasaba de gaga na onro lain na tuju sangadina kampon na. Masumpah je 2 rakaat yo lo na Ka'bah. Purane ro na pala limana. Aga na Nabi ta mata nasrullah. We panna pipole ye pertolongan pun Allah Subhanahu wa taala. Purana milo doang di Nabi ta. Mak beni ko bolana amurena ya senge Ummu Hani. Nah itu bolana Ummu Hani antara sumur Zamzam dengan makam Ibrahim. Makuke mencaji masjid ini makuke Masjidil Haram. Matindo nangin Nabi ta. Yolo na subuhe telu malaikat. Na satu panditata. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil jempuin Nabi ta ibawe jokai-jokai Nabi ta. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu Isra Mi'raj itu hiburan, pak bura-bura hati. Boleh pungatala untuk Nabi ta nasabah mapadila ada Nabi ta. Jadi itu kau mapadiki loki jokai-jokai. Nasanya topan ditata safiru tasihu. Jokai-jokai ki lainnya matu padita tu. Tapi ya kalau ki joka made cenge lo pengajian lo Isra Mi'raj lo mamulu tania joka lo menonton eletong tania lisuki pene mapadimi matu tu pene mapadimi ya pene mapadimi aga nasa to pandita ta Imam Syafi'i safir fafil asfar khamsu fawaid lo ki joka nasaba ilala joka itu angka 5 manfaat. Nomor 3 tafarrujul ham nalaga ipat dia punga ta'ala. Nomor 2 aga waktu sabu maisha na tambay dali punga ta'ala. Wa ilm na tambay pak disengi punga ta'ala. Wa adab na tambay sopan santungi punga ta'ala. Wa suhbatul majid runtuki matu anggota makanjai sahabat makanjai. Itu gunana tu lo joka-joka. Nah, makanya Nabi ta ipa joka-joka itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Oleh Masjidil Haram lo Masjidil Aqsa. Dari rumahnya Ummu Hani Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Pejok-pejoknya Nabi tak. Nah itu Isra, yasang Isra. Mi'raj itu yasang Mi'raj ada tu adeng. Jadi Isra oleh Masjidil Haram lo Masjidil Aqsa Nabi tak pakai kendaraan yang namanya burak. Burak itu diambil dari kata barkun, petir. Magina ya seburuk ondo lesinero olokolo de nama lopo nanya renge de to nama bicu pada keledai ya sange burak tu. Alatu matu Masjid Al-Aqsa maka dengan Nabi tak ya sange Mi'raj. Langit siddi langit 2 gangkana Sidratul Muntaha. Asini na to mata pa en kader. Nerangnya Nabi ta Isra cinampol ada nih. Cinampol ada nih. Padahal riolo te kompole Makkah melo Palestina telupula sona Makkah nyaran atau maunta. Lomi bawang de panaliso. Tadi pematu komik kimen resiru Sidratul Muntaha butuh jutaan tahun itu. Tapi ro Nabi ta Imam Ad-Daibai di dalam qasidanya Maulid Ad-Daibai aga nasa thumma arudduhu minal arsh qabla ay yabrudal fars. Jadi itu Nabi tak lisu pole Isra Mi'raj mapalamu pe onrana matindo de pana macekek. Habib Abdullah Sultanul Ulama di kota Yaman Tarib aga nasa itu Nabi tak mamiraj itu kurang lebih 20 menit bawah. 20 menit bawah. Ia na tugang kana dia nama tepa tu kapere betul nama cerita Nabi ta. Maka nak engkau tahu dia nama tepa Isra Mi'raj Nabi ta ipare itu kapere riol tu. Pada tu kapere riol. Kemudian Nabi ta Isra Mi'raj bi abadi. Si bewa takalena. Ajojona nyawana ruh dan jasad. Tania nyawana bawang.
Iko makari nabi tahu mani pika wani Isra Mi'raj. Namu kapere mata poto. Justru makari nabi tak watakali ku siruntu si Bapa Ta'ala. Ayana tu dia nama tepa tu kapere. Sini na to matapang kahadere. Alladzi barakna haula. Mega onro mak baraka na lepangi nabi tak. Nomor sedi lepangi ko onro ya senge toiba. Disuruh masuk paja 2 rakaat. Maka dia malaikat Jibril, aku iki matu hijrah. Itulah kota Madinatul Munawwarah. Ipalepas si nabi tak ko onro ya senge Bukit Tursinain. Bukit Tursina. Anruanna pangulut tak Musa mak bicara langsung si Bapa Allah Subhanahu wa taala. Masumpa jatuh 2 rakaat nabi tak. Lepas tu nabi tak ko bandian. Si di kampung angkatok koro pura nonre lepa macino Nabi Musa. Isurute masumpa je 2 rakaat nabi tak. Lepas tu nabi tak ko Betul Laham, Bethlehem nasa Yahudi. Onroanna Nabi Isa ijajiah. Isurute masumpa je 2 rakaat nabi tak. Terakhir kan oleh Nabi tak di Masjidil Aqsa. Bangi malaikat Jibril waktu na pura bak kamai sinin na nabi ke mana ya waktu de gaga mencajima isorong nabi tak alena mencajima yana tu nabi tak dijuluki Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul. Bakelima nabi tak masuk pajangnya. Perjalanan Isra betuan ada hikmah na satu pandita itu nabi tak de panaturu perintah sumpah je 5 waktu masumpah je 5 waktu memang itu nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Isra Mi'raj na satu pandita tak perjalanan masa pak barakat tu sebab mega onro mak barakat na lepangi nabi tak. Jadi nama digaga tu logis pak barakat tu dia nama digaga. Oh ken do pura onron na poji masumpa jangi guru tak ambo dale. Lo gimana barakak guru dia nama dijaga. Kendo pura ondona guru tak asak dia masumpa aja. Lo gimana barakak guru dia nama dijaga itu. Jadi siapa onra barakak me ala barakak guru dia nama dijaga. Nah satu tu pandita tak itu Isra Mi'raj itu agak tu perjalanan ziarah kubur. Nah lalu Nabi tak kiburu naniga masyitoh. Budak na Fir'aun aga jamana jakai luakna anak makunde na Fir'aun mak jakai mabuang ijakana aga nasa Rabbi Allah wa halaka Fir'aun puaku ponga ta'ala tanah podo hancur Fir'aun. Nasa anak na Fir'aun milo doang ga hancur amboko angka ga puasa nga dinamboko maka dero masito Rabbi wa Rabbukumullah puaku puamu pung Allah Subhanahu wa taala. Gangkana ya pisa ngangi ko ambona. Le hukumi ko Firaun. Aga hukumana si di keluarga alena lakena 2 anak si di anak lolo kesi inasu ilalang ori lopoy. Tapi pesan na masito ero watue iko pale mate kamatu nasi di keluarga emilo ka koidi maka aku si di kalebong si bamana keluarga aku. Nah lalu nanti karo kiburu mawangi lah tu aku karo kiburu